Inggih upacara rasiatnya pediksan Ide Bagus Ketut Wiarta miwah Ide Ayu Putu Triani kemargiang Renggria Kusara Kemenuh Banjar Taman Desa Batu Agung Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. Pemargian upacara memargi antar labda karya. Upacara puniki pinake pengelantur saking pemargin dikse periksa sanes sampun kemargiang dawek tanggal 16 September oleh Darmo Pedesa Kabupaten Jembrana. Manut pamucuk karya Ide Bagus Kertanegara kesarangin Ide Bagus Perdana pemargin upacara padiksan puniki sampun kadulurin antuk makudang-kudang Pulau Pali minakadi upacara diksa pariksa mepegat sembah sang diksita lunga mepinton kekayangan tiga lan sang diksita lunga mesiram ke segara. Ring basa Sansekerta dikse mepitegas upacara ngangkat sisya wiadin murid sane kahanan ipun suci. Ring panglimak ipun dikse taler mepitegas aksara utawi penyucian diri menados dwi jati. Dikse taler ketah kebaosang mapot gale medwi jati mesuci utawi mebersih sane pitegas ipun embas sane kaping kalih. Sane kepertama embas saking gua garbel sang ibu, sal sane kaping kalih embas saking guru suci utawi guru nabi. Luwih nyane linggih Dwi Jati puniki munggah ring cakepan menawa Dharma Sastra. Yening manut cakepan siwa sesana sang diksita sanes sampun ngemargiang upacara Dwi Jati mapot gale wiadin pediksan sida kapikukuhang pina kesulinggih sesampune ngemargiang upacara sederaga. Inggih sane jagi pacang Dwi Jati dawak ulake ide mewasta Ide Bagus Putu Ide Bagus Ketut Wiarta kesarangin antuk rabine Ide Ayu Putu Triani. Nah mungkin ide sampun mendikse mabiseke ide pranda gede giri kusara sane istri mabiseke ide pranda istri Padmi Kemenuh. Guru Nabe ide mabiseke ide pedanda gede Dwija Guna. Ide memberikan ngicenen pendalaman ajaran-ajaran suci agama Hindu, pemekas khususnya ajaran-ajaran ide Sang Kawikon, ring puja mantram, puja weda. Menjalaran antuk penyokong saking pasemetonan Renggria Kusara Kemenuh Ide Bagus Ketut Wiarta wiadin Ide Ayu Putu Triani sampun sida nyikiang kayun ngemargiang sesananing kawikon ngelanturang ayah-ayahan leluhur Ide mawinan upacara yadnya karya padiksan puniki presida kemargiang. Ring satunggil pikobet sani mepaikatan ting serada bakti umat keabtiang sida ngemoliang pemargi menjalaran antuk pawecanan Ide Sang Sulingkih. Sani sampun munggah pina kesulinggih kaabtiang stata eling ngemargiang tape berata yoga semadi sesana darmaning kawikon. Inggih suksema indikan kewentenan sulinggih di tiang Renggria puniki riantukan umat di tiang riki ring Jembrana utamene ritat kala wenten yadnya panca yadnya utamanya ring dewa yadnya, ring piodalan, ring nuju hari becek punika kirangan punika sulinggih. Dadosne sang sane rauh ke geria puniki dadosne ten poleh dadosne. Punika temawinan raris wenten di tiang merbe beli punika kayun napi wastan mengabdi nyucian raga ring semeton beraya rang wargi taler punika teawanan dados persida yadnya punika laksanayang. Sesampun nyederaga sang diksita ngemargiang upacara sane kebaos upacara mesuci utawi mesiram. Pemuput karya Nabi Ide Pedanda Gede Giri Dwija Guna, Guru Waktra Ide Pedanda Gede Putra Kemenuh miwah Guru Saksi Ide Pedanda Gede Jelantik Wayahan Dau. Nganutin ring adat wiadin agama, sang diksita sampun resmi munggah pina kesulinggih antuk amari aran saking walake dados dikse. Sane mangkin sang diksita lanang Ide Bagus Ketut Wiarta mabiseke Ide Pedanda Gede Giri Kusara. Majang sang diksita istri Ide Ayu Putu Triani amari aran Ide prana istri Padmi Kemenuh. Tim Liputan